no kuri internet kuri BBC gahuza akaburungu.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Bernard Bankukira. Mwiriwe neza mwebwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, ikaze mu makuru kuri no wa kane genekerezo 26 kwezi kwa 3 umwaka wa 2026. Izi ni ngingo zamwe makuru tuyefashikiriza. ONU yarayemeje ko ubucakara bwakorewe abanyafrika ari icyaha gikomeye cyakorewe kiremwa muntu, ko iyo ngingo itari itegeko ifise inguvu izahe. Turavyumva mu kanya. Umuhari M23 ugwanya leta ya Kongo watanguye kuva mu duce tumwe wari warigaruriye muri Kivu ya ruguru. Mbega uterujaye. Naho mu Rwanda umushikanganje wa mbere yahumurije abanyagihugu bateye umutima uhagaze n'ingingo zafashwe ku kibazo ca Mutuelle. Ntabwo ari ukuvuga ngo bira twavuze bikozwe mu mabuye ntibishobora guhindurwa, hari flexibility yuko byahinduka. Tufite kandi n'igikino urunana, amakuru ahagariwe na Anne-Marie Niwemiza. Idonido ni mukanyo w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mushikirizwa na Latifa Mutesi. Israel yatangaje ko yishe umuyobozi w'ingabo zirwanira mu mazi za Iranian Revolutionary Guards. Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yavuze ko Alireza Tangsili yiciwe hamwe n'abandi bayobozi bakuru b'ingabo zirwanira mu mazi. Yakomeje avuga ko Alireza yarashinzwe mu buryo butaziguye gufunga umuhora wa Hormuz. Iraniyo ntiremeza urupfu rwe. Iri tangazo rije mu gihe Israel ikomeje kugaba ibitero kuri Irani, na Irani nayo ikagaba ibitero ku bihugu by'ibituranyi. Abayobozi bo muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu batangaje ko abantu babiri baguye i Abu Dhabi bazize ibyaturikaga by'igisasu cya misile cya Irani cyari kimaze kuburizwamo. Urubanza rwahoze ari perezida wa Venezuela Nicolas Maduro n'umugore we Syria Flores rugiye gusubukurwa mu mujyi wa New York. Abanyamategeko babo bari mu mpaka zikomeye ku bijyanye n'uzishyura amafaranga y'urubanza. Maduro wavanywe ku butegetsi yangiwe kwifashisha umutungo w'igihugu cya Venezuela, ndetse abanyamategeko bavuga ko ibyo ari ukwica uburenganzira bwe bwo mu tegeko nshinga bwo kugira umwunganizi mu mategeko yihitiyemo. Uyu mugabo n'umugore we bafashwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gitero cyagabwe mu murwa mukuru wa Venezuela mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Ubu bafungiye muri gereza y'igihugu i Brooklyn. Bombi bahakana ibyaha baregwa birimo iterabwoba rishingiye ku biyobyabwenge no kubicuruza. Intambara yo mu burasirazuba bwo hagati ikomeje kugira ingaruka mu bihugu byinshi bya Afrika. Muri Sudani y'Epfo iki gihugu kigiye gutangira kugabanya amashanyarazi mu murwa mukuru. Kubura ibikomoka kuri petroli ndetse na gazi byateje impungenge, aho muri Kenya abacuruzi bigenga bacuruza lisansi batangaje ko ari sitasiyo zimwe na zimwe zafunzwe burundu kubera ibura ry'ibikomoka kuri petroli. Ni inkuru ya Shinga Inyoka tugiye kumva mu ijwi rya Anne-Marie Niwemiza. Ibirwa bya Maurice byatangaje ko hashyizweho amabwiriza agabanya ikoreshwa ry'amashanyarazi mu bikorwa bimwe na bimwe bitari by'ingenzi kubera ko ibikomoka kuri peteroli birimo kurushaho kugabanuka mu gihugu. Muri Sudani y'Epfo abategetsi bavuze ko batangiye gusaranganya amashanyarazi mu murwa mukuru wa Juba mu buryo bwo kuyahererekanya bitewe n'ikibazo cy'ibura ry'ingufu. Abaminisitiri muri Kenya na Afrika y'Epfo basohoye amatangazo basaba abaturage babo gutuza nyuma y'uko ibihugu byombi byatangaje ko hari abantu barimo kubika ibikomoka kuri peteroli ndetse no kugura byinshi babitewe n'ubwoba bw'uko bishobora kubura. Mu gihe guverinoma zitandukanye zirimo gushaka izindi nzira z'ibikomoka kuri peteroli, Zimbabwe yatangaje ko igiye kongera igipimo cya etanolo ivangwa na lisansi. Yanatangaje kandi gahunda yo gukuraho imisoro imwe n'imwe ku byinjizwa mu gihugu birimo na lisansi mu rwego rwo kugabanya ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli byazamutse ku kigero cya 40% mu gihe kitarenze ukwezi kumwe. Komite Olympique mpuzamahanga yatangaje ko yashyizeho itegeko ribuza abagore bihinduje igitsina kwitabira amarushanwa y'abagore mu mikino yose ya siporo. Hazanashyirwaho ikizamini cyo gusuzuma uturemangingo ndangasano kizajya gikoreshwa mu kureba niba umuntu yemerewe kwitabira ayo marushanwa. Icyo kizamini kizatangira gukoreshwa mbere y'imikino ya Olympique izabera i Los Angeles mu mwaka wa 2028. Komite yavuze ko iki cyemezo kigamije kurengera uburinganire, umutekano n'umunyangamugayo mu cyiciro cy'abagore. Icyakora iri tegeko ntirizakurikizwa mu mikino y'abakiri bato cyangwa iy'imyidagaduro. Bernard. Urakoze Latifa Mutesi. Abanyagihugu bo muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo babwiye BBC gahuza miryango ko umuhari M23 uri kurava mu burere butandukanye wari umaze hafi imyaka 2 ugenzura muri iyo teritwari. Bavuga ko watanguye kuhava mu ijoro yo kuwa 24 ku kwezi,
ariko bakavuga ko batazi iyo utera ujya. Amakuru ajyanye no kuva i Lubero k'uwo muhari yemejwe n'abajejwe intwaro mu ntara ya Kivu ya ruguru. Twagerageje kurondera abarongo muhari M23 ariko ntitwashobora kubaronka. Inkuru ya Jidas Yihonde Mpondo. Abanyagihugu batandukanye baba mu karere ka Rubero bavuga ko haciye iminsi ibiri umuhari M23 utanguye kuva mu birindiro wahoramwo ahitwa Kipese, Katondi, Bunyakondomi, Bukununu, Musenda, Musiya mu karere k'ikiyaga Edward n'ahandi. Abo banyagihugu bavuga ko imbere yo kugenda abagwanyi b'uwo muhari babanje guturira utuzu bahora babamwo barasambura n'ibintu byose badashobora gutwara gutyo baca bafata akayira. George Muhindo Kasongo ni umwe mu banyagihugu bo muri Rubero. Ils partent à pied à partir de ces bases-là. Kuva mu birindiro vyabo bagenda n'amaguru biremetse ibintu vyabo ibindi babihetse ku mugongo. Mu turere tumwe tumwe bagenda barasaba ubufasha imisore kugira batwaze ibintu. Iyo misore niyo yagendera imbere kandi berekeje amaja mu bumanuko aho barindirira imiduga. Où les véhicules étaient attendus. Kasonga avuga ko gushika ubu abanyagihugu bo muri ubwo burere aribo bariko barimenya. Le mouvement de retrait a commencé dans la nuit du 24 au batanguye kugenda mu ijoro ryo kuwa 24 buca ari kuwa 25 uku kwezi niho twabibonye kandi gushika ubu leta ntiraronga inzego zayo muri aka karere. Abanyagihugu nibo bahari bonyene nibo batanga amakuru ku biriko biraba vyose. à tout moment ce qui se passe sur terre. Amakuru ajanye no kuva kwa M23 muri Rubero aremezwa n'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kongo harimo Radio Okapi ifashwe mu mugongo na ONU. Ariko baba abanyagihugu canke ivyo binyamakuru bavuga ko batazi iyo uwo muhari uri kuraja. Bibaza ko biriko biraba vyoba bifitaniye isano n'amasezerano ya Washington. Ayandi makuru BBC gahoza miryango ifise avuga ko abanyagihugu bahara bakorana na M23 muri ubwo burere bariko barahunga. Ibi vyemejwe na Patrick Beza Shirimpumu umuhanuzi ajejwe ibibazo vya politike mu ntara ya Kivu ya ruguru. Bashobora kugira ubwoba abenshi turukumva ko baba bari kwerekera mw'iki gihugu gituranye ca Uganda bariho bari kwerekera, ariko ico twababwira nuko bahumure, leta ni umuvyeyi wa bose, igihe kizagera kugira ngo wenda ducunguze ababa barakoranye na gura muhari hari kiri gutegurwa. Ntabwo leta ntabwo ari iyo kwica abaturage bayo, leta ni iyo guhumuriza abaturage bayo. Nibahumure, igihe nikigera bazataha nta kibazo. Twagerageje kurondera inzego z'umuhari M23 ariko ntiturashobora kuzironka. Uwo muhari wari umaze hafi imyaka 2 ugenzura uburere butandukanye muri Rubero. Arakoze Jidas Yihonde Mpondo. Tukiri mu karere k'ibiyaga binini, leta y'u Rwanda ivuga ko ingero z'ubwishingizi mu kwivuza zatangajwe zishobora guhinduka iyo bimenyekanye ko habaye kwihenda mu makuru ya buri muryango. Ibi byatangajwe n'umushikiranganji wa mbere Justin Nsengiyumva igihe ariko ashikiriza abashinga amateka ibikorwa byarangwe na leta kugira ngo ubuzima bw'abanyagihugu bube bwiza. Umushikiranganji wa mbere yavuze ko amafaranga yishurwa yagenywe hashingiwe kuco umunyagihugu yinjiza, mu gihe uwo bigaragara ko ari ntaho nikora azorihigwa ubuvuzi. Ubu hariko hategurwa uburyo buzotuma uwuzwi ko ari umukene uno munsi ashobora kuduzwa ku rwego rwo hejuru aramutse yiteje imbere, kandi n'utakaje akazi kamwinjiriza ntabandanye aharugwa mu rwego yari asanzwemo. Inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Imbere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko, Minisitiri w'Intebe Justin Nsengiyumva yavuze ko u Rwanda rumaze gutera intambwe ikomeye mu rwego rw'ubuvuzi, hongerwa umubare w'inzobere z'abaganga ndetse n'indwara zimwe byasabaga ko zivurizwa mu mahanga zikaba zisigaye zivurirwa mu mavuriro yo mu Rwanda. Aravuga ibi ariko mu gihe hamaze iminsi humvikana amajwi yinubira ibiciro biri hejuru byishyuzwa abaturage nk'umusanzu wabo wo kwivuza hashingiwe ku byiciro by'ubukungu. Icyiciro cyakuruye impaka nyinshi ni icy'abasabwa kwishyura ibihumbi 20 ku mwaka. Aba ngo nabo byagaragaye ko bashobora kwinjiza ibihumbi 120 ku kwezi, nubwo avuga ko hashingiwe ku makuru yatanzwe n'abaturage bwabo. Minisitiri w'Intebe yabwiye abadepite ko atari ihame ridakuka. Ntabwo ari ukuvuga ngo biriya twavuze bikozwe mu mabuye ntibishobora guhindurwa. Hari flexibility yuko byahinduka, ariko hakwiye kubaho na flexibility yuko tuvuge niba twabikoze umuntu adafite akazi ejo akabona akazi, niba leta yamutangiraga bya bihumbi 4 ikwiye kumushyira ku bantu bakwiye kwishyura bitewe n'amafaranga arimo kwinjiza. Nkuko uwo twavuze nayo ngo arakora uyu munsi
ejo nabura akazi dukwiye kuba flexible ku buryo asubira kubunganirwa cyangwa akaba yajya mu cyiciro cyo hasi yaho yari ari uyu munsi. Yongeye kugaruka no ku kibazo cy'igwingira mu bana kigiteye inkeke kuko hari aho abana basaga 30% batararenza imyaka 5 barangwaho ibimenyetso by'igwingira. Intego yashyizweho ni uko mu mwaka wa 2029 urugero rw'igwingira rwaba rutarenga 15%. Arakoze Jean Claude Mwambutsa. Ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika rirashima cyane kuba inama ya bose ya ONU yarayitoye ingingo yemeza ko icuruzo ry'abanyafrika kugira ngo bajanwe mu buja hakurya ya Atlantique aricyo cyaha gikomeye kurusha ibindi byose bikorerwa kiremwa muntu. Ni integuro y'ingingo yashikirijwe n'igihugu ca Ghana yatowe n'ibihugu 123 vyayemeje yankwa n'ibihugu bitatu ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Argentine. Ibindi 52 vyiganjemo ivya Buraya birigumya. Ingingo yemejwe n'inama ya bose nta nguvu zitegeko ifise ibitandukanye n'ingingo zemejwe n'inama ya ONU izejwe umutekano ku isi. Ariko ngo ivyo ntibivuze ko atanguvu igira nkuko bisobanurwa na Sally Boyani yanonosoye ivy'akahise ka Afrika n'ibijanye n'uburongozi. Azimio hili halifungi mtu kisheria, hakuna nchi inayoweza. Iyi ngingo nta gihugu itegekwa kuyishira mu ngiro no kurihindishia akababaro, ariko ntibisigura ko atari ingingo ikomeye. Ubwa mbere ho ryemeza kwibuka ku bihugu byose 193 ico cyaha cy'akamaramaza ko atari ikintu cyo kunyegeza cyakahise. Ubwa kabiri yugururiye imiryango yo kuganira ku ndishi y'akababaro. Ghana n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika bavuga ko ari intambwe ya mbere. Amazinga ya Karayibe nayo afise uburyo bashaka gusaba mwindishi y'akababaro birenze inguvu za politike zonyene. Ica gatatu bihindura uko ibiganiro bizokurikira bizogenda. Igihugu icyo ari cyo cyose kizoja mu biganiro bivuga ku ndishi y'akababaro kizovyemererwa mu gihe kimaze kwemera ko iki ari icaha gikomeye. Novuga ko ibi ari byo bintu bikomeye vyahindutse. Hilo ni mabadiliko makubwa ya msimamo naweza sema. Arakoze Sally Boyani. Sentare mu gisagara ca Los Angeles yahaye intsinzi umukobwa yitwa Kali yari yitwariye kompanyi zikomeye z'ubuhinga bwa none zirimwo Meta na Google ariyo nyene n'urubuga YouTube. Abacamanza basanze izo kompanyi zashizeho n'ibigirankana imbuga ngurukana bumenyi nka Instagram na Facebook zifise intumbero kugira abazikoresha cyane abakiri bato. Iki cemezo gikomeye gishobora guhindura ingene imbuga hwaniro zibazwa ingaruka zifise kugwaruka. N'inkuru ya Latifa Mutesi. Abacamanza bavuze ko uburyo izo mbuga zubatswe bushobora gutuma umuntu ahora zikoresha atabasha kwigenzura bikagira ingaruka zikomeye ku buzima bwe bwo mu mutwe. Kerry watangiye gukoresha izo mbuga akiri umwana yavuze ko zamugize imbata bikamugiraho ingaruka zirimo kwiheba no guhangayika. Uyu mukobwa ufite imyaka 20 urukiko rwamugeneye indishyi zingana na miliyoni 6 z'amadolari ya Amerika. Muri ayo mafaranga miliyoni 3 n'indishyi zisanzwe na izindi miliyoni 3 nizo guhana kubera ko urukiko rwasanze izi kompanyi zarabikoze mu buryo burimo ubugome n'uburiganya. Biteganyijwe ko Meta izatanga 70% by'izi ndishyi naho Google igatanga 30% isigaye. Icyakora Meta na Google zombi zatangaje ko zitemeranye n'icyemezo cy'urukiko. Meta yavuze ko ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe ku rubyiruko bidashobora guterwa n'urubuga rumwe gusa, naho Google ivuga ko YouTube atari urubuga nkoranyambaga mu buryo busanzwe. Abasesenguzi bavuga ko uyu mwanzuro ushobora kugira ingaruka nini kuko ushobora gutuma bareza imbuga nkoranyambaga mu zindi manza magana batangira gutsinda mu nkiko zo muri Amerika. Ni icyemezo gishobora guhindura amategeko n'imikorere y'imbuga nkoranyambaga ku isi hose, cyane cyane mu kurinda abakiri bato. Arakoze Latifa Mutesi. Tukatugeza ku isa 12:43 Bujumbura no ni Kigali mu Rwanda. Bonaho abakunzi b'urunana umwanya ni rwanyu. Abagabo b'inyarurembo baributswe uruhare rwabo ku kwita ku buzima bw'abana babo. Hagati aho Nadine mu masomo yo kurinda abana b'indwara ziterwa n'umwanda. N'urunana. Ese burya Lewo Nonsia wari wageze ngo ninde? Ntabwo nigeze ntekereza ko yaba ari wowe. Nibwira ko ari umukiriya uje gushaka amandazi. None se abakiriya bo ntubikiriza? Nyine mbikiriza iyo mfite imari. Nk'ubejo niriwe ndwaje umwana sinabonye umwanya wo kuyakora. Ahubwo se ameze ati ko wamuvuyera?
njye mvuga ngo nisanga ntacyo ya miti yamufashije ndahita nkohereza ku kigo nderabuzima. Umwana rwose ni mutaraga, ubu igisigaye no kugarura imbaraga nta kindi. Ari kurya neza? Ntabwo aragarura apeti nk'uko bisanzwe, ariko noneho si nk'ejo. Ubu ndamuha agatamiraho utuyiko nka tungahe, ariko nta kibazo. Birumvikana umwana wari urwaye impiswi ntabwo yahita akira neza ngo na peti igaruke nk'uko byari bisanzwe Nadine. Cyane rwose, naho impiswi ubu yabaye amateka. Biranshimishije pe. Ubundi rero ukomeze umugaburire, ariko wibande cyane cyane ku bintu byo kunywa. Urumva neza kugira ngo agarure amazi yatakaje. Ubwo ni ukuvuga ngo ndamuha igikoma cyinshi? Igikoma, umutobe w'imbuto, amazi, mbese nyine ibintu bituma agarura amazi yatakaje ahitwa. Wenda umutobe w'imbuto ushobora kungora, ariko igikoma n'amazi byo ndabifite. Ukibuka ko ugomba kumuha amazi asukuye neza kandi atetse. Ntabwo ari ngombwa kuyateka kuko njye mvoma ku isoko, noneho yo kunywa nkayashyira kwayo mu kajerekani keza. Oya Nadine, amazi y'isoko utekereza ko atanduye ashobora kwanduza ibintu bitandukanye bikaba byaba intandaro y'indwara ziterwa n'umwanda. Ubwo se amazi y'isoko yakwanduzwa n'iki ko ava ku musozi mujyana? Amazi y'isoko ashobora kwanduzwa n'ibishingwe, imyanda iva mu ngo zitandukanye z'abayituye, amatungo n'ibindi. Ibyiza rero ni uko warinda abagize umuryango wawe kunywa amazi adasukuye. Ubwo tuzatuyanywa ari uko baje kuyateka koko mujyana? Ushobora kuyateka cyangwa ukayayungurura ku buryo bwabugenewe. None se ko abana ari abanjye kandi niyo barwaye akaba n'ingiye bigiraho ingaruka, ngomba kubyitwararika nkajya nyasukura rwose. Cyane pe, nkunda ko wumva utandukanye n'abandi babyeyi bamwe na bamwe rwose. Nubikora utyo bizarinda abagize umuryango wawe kurwara indwara zikomoka ku mwanda nk'impiswi, inzoka zo mu nda n'igwingira mu bana, maze mugire ubuzima bwiza. Kufasha udukaye ugiye ku ishuri Nara? Ndagiye nyogoko, ahubwo ntanakererewe. Enda hano nkwereke. Ubwo ntushaka kunyereza nyogoko, ugiye kunyereka iki? Ubwo se wari ugiye ute Nyabu? Enda mfashe. Aka gatambaro se? Nori nese ntiyambwiye ko watangiye kujya mu mihango? Ejo nagiye kubasura, ngiye kubona mbona mvuye amaraso, arambwira ngo ni imihango. Ako gatambaro rero kajyane ku ishuri, ushobora kuza kugakenera maze ukagakoresha. None se ko nari neje yambaye akantu ko kwambara keza kameze nk'agapamba nyogoko? Nyine se ko yakaguhaye, urumva ni kuzura ubigenza uti? Amaraso n'aba menshi muri kariya gapamba, nze kugakoramo nshyiremo aka gatambaro se? Cyane rwose, ugenda ugahindure kari ugakuremo maze wambara akanguhaye. Ubwo se ndagahindurira he kandi mba ndi ku ishuri? Ubwo abantu ntibambona? Ese ko numva ugifite ubujiji bwa cyanama, ntabwo uzi ko wabaye umukobwa w'inkumi koko? None se babura kundunguruka ngo nuko ndi inkumi? Ugenda ujya mu musarani wiherere ugahindure, ntinduza se kukurunguruka hariya uzaba uri mu musarani. Uziko nari nabitekereje ko umuntu ashobora kwigira mu musarani akitunganya, ntihagire umenya ibyo arimo akora koko. Cyane. Ikindi rero nshaka kukubwira, dore wabaye inkumi, ugomba kwirinda abahungu iyo bava bakagera. Iyo umuntu yabaye inkumi se ahuye n'abahungu bamutwara iki? Ndakubwira nti kuva watangiye kujya mu mihango ugomba kwirinda abasore, warangiza ngo bazagutwara iki? Nyine iyo umuntu ari mu mihango agahura n'abasore bamutwara iki? Baramukubita? Iyo umuntu yatangiye kujya mu mihango yirinda guhura n'abahungu kuko baba bashobora kumutera inda. Niba rero ushaka gutwara inda ukiri muto, ubwo ujya wirirwa ukurana nabo birakureba. Ntabwo nshaka gutwita nyogoko, nshaka kubanza nkiga nkarangiza nkazaba umwarimu nka Budensiyana. Kugira ngo uzabigereho rero ugomba kwirinda abahungu, ubundi ukazaba nka Budensiyana, nanjye nkagushyingira wambaye agatimba. Ubu se ndabirinda gute kandi nigana nabo benshi nyogoko? Usize wanditse iki se hanze? Hari imyenda naraye afuze, nyisize hanze nyine, nibigera nimugoroba ntaraza uyinyanurira uyibike iwawe uzayimpejo. Yego ko. Ntabwo utaha se kuvuga ngo nzayuhejereye? Shobora kuza gutaha ntinzu uyu munsi pe. Nta kibazo rwose ndayanura ndetse nyizinge neza nyibike. Nuko ahubwo nta pasi ngira nari no kuyiguterera. Sorry, nawe ubwo ntuba uri gukabya. Wari no kuyinterera ipasi? Ntuba wagiye kubonana na titireri se ubwo? Rwose Reya, ntacyo ntazagukorera na kimwe mu byagufasha kwiyegurira Chris.
ntabwo mba nagiye kumusura da ndaba nigiriye mu nteko y'abaturage. ngo munki uvuze inteko y'abaturage cyangwa numvise nabi? ahubwo si ubwo ntituhahurira ra. yego mana yanjye, kuva ryari se wowe rero rwose bitabiriye inteko y'abaturage? iyo uyu munsi ntisanzwe iraba yitabiriwe na Chris kugira ngo aze kuganiriza abaturage ku ngingo zirebana n'ubuzima bw'abana. none se ukaza kuba ukora iki muri iyo nama nta mwana ugira? uzi ko usetsa sori ubwo se urumva mu nama nk'iyo Rumarinkwa aza kuyiburamo? n'ukuntu uza akunda kwibonekeza ntubamuyobewe se? yewe kuyisiba byo ntiyayisiba koko, ariko ntabwo numva icyo ushaka kuri Rumarinkwa ku buryo nyine ugomba kwitabira inama yitabiriye. none nsibye Chris akayijyamo na Rumarinkwa akayijyamo, urumva byagenda bite? cyaba ari ikibazo koko. Rumarinkwa ashobora kukwiba umugono akabona umwanya nyine wo kwipendekeza kuri Chris. iyo rero niyo mpamvu ushaka kujya mu nama nkayijyamo nkayivamo irangiye menye ko Chris atashyiwe na Rutindi Rumarinkwa yohoshya ajya iwabo. wivunika Leya, wivunika, nakumvise rwose ibyo watekereje n'iby'ijana ku ijana. kwihise ukora mu bikoresho by'umwana byogeje se kandi wowe utakarabye Nadine? ndi gushakamo agakombe ngo muhe igikoma mujyana. none se nibyo? hoya ntabwo nakubwiye ko iyo ugiye kugaburira umwana ubanza gukaraba intoki? ariko n'igikoma ngiye kumuha ntabwo ari ibiryo mujyana. ese ko najyaga gushima none nkaba numva amanota ngiye kuyakwambura Nadine. none se ibihe by'ingenzi nakubwiye byo gukaraba intoki warabyibagiwe? ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki niyo naba nsinziriye ni ukuri nabivuga. ni ibihe? umuntu agomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune mbere yo gutegura amafunguro no kurya, mbere yo konsa no kugaburira umwana, nyuma yo kuva mu bwiherero, nyuma yo gusukura umwana witumye, nyuma yo gukorakora ku matungo, igihe cyose ugeze mu rugo, mbere yo kugira ikindi kintu ukora. none ko ugiye guha umwana igikoma ukaba utakarabye kandi twabonye ko igihe ugiye konsa umwana cyangwa kumugaburira ugomba gukaraba. njye numva ko kumuha igikoma atari ngombwa gukaraba kuko igikoma kiba kiri mu gikombe ntabwo gihurira n'intoki zanjye. oya ntabwo ari byo Nadine. iyo ugiye utakarabye ushobora kujya gufata icyo gikombe ugashituka wagikozemo imbere, cyangwa umwana yajya kunywa ugasanga anywesheje hahandi wafashe. uzi ko ari byo koko mujyana? reka mbanze nk'ayo intoki nshaka kandi gakombe muhe igikoma, akana nimaze gukora ndabanza nkoze. yego rwose. iyo witwararitse isuku burya uba urinze umuryango wawe indwara zikomoka ku mwanda, harimo impiswi, korera, macinya, inzoka zo mu nda, bityo abana bawe bagakura neza batagwingiye kubera guhora barwaye impiswi, ahubwo bakagira ubuzima bwiza Nadine. ubundi umujyanama ni Nancy Yata, abandi bose baramwigana pe. ni wowe wacu pe. ahubwo se Nadine, ndakumva nimugoroba ko hari inteko y'abaturage ubwo ntuza kuyitabira koko? yewe mujyana, ese ko mbona akazi kambanye kenshi ubu ndaza kubona umwanya koko? ukwiye kuwushaka rwose Nadine ukaza kuboneka kuko ibiza kuyivugirwamo ni ingirakamaro ku mubyeyi nkawe ufite umwana muto. nimukomeze muvuge n'ibindi sha numve niba nabikoze. ku cya gatatu wabonye kangahe? icya gatatu se 3 n'igice. 3 n'igice? igice se wagikoye kari 3 gusa? ko numva twese ntawahuje n'undi se. wowe wabonye kangahe Sano? yewe nabonye 3.75. apo none ntacyo bimbwiye niba nanakishe, sinumva nabanga mutahuje. bose mwakoresheje iyo nzira kugira ngo mubone 3. reka tubaze n'abanarame icyo babonye twumve. banarame murababaza iki? ku kibazo cya 3 wabonye kangahe Nara? si 3.75 se. jombaho hano ratuwa se, nanjye niyo nabonye. wowe wabonye kangahe Nara? mbabarira. ese wowe ko ufite umushiha turakubaza ikibazo uko wagikoze ngo nitukubabarire? murabimbaza iki se? njyewe ndi mwarimu, mwagiye kubaza mwarimu wateguye ibizamini. ariko ubanza urwaye Nara. uri umuganga urashaka kumvura se? ndanze bikunze urarwaye pe, umushasi w'umuntu muzima. ahubwo yashonje, banza mu rugo ntacyo baraje akaba yaje adakozemo. twigendere ratuwa se. tugere se Nara? turebe aho twigira abahungu tubihorere. abahungu se bagutwaye iki? nkwiyame nduti nkwiyame.
murakoze cyane murakagira imana rwose nimutuze ibyo nari mfite kuvuga rero ni ibyo ngibyo ahasigaye umwanya reka tuharire titireri w'ivuriro ryacu rya Nyarurembo nawe atuganirize ku birebana n'ubuzima. Umuyobozi w'umudugudu arakoze cyane kuri uyu mwanya mpaye kugira ngo mbaganirize ku bijyanye n'ubuzima. Ubuzima se siyo mpano dufite mu buzima bwacu sibyo ra? Nibyo rwose. Udafite ubuzima buzima se wakora iki? Ubuzima bwacu rero butangira kuva umuntu akiri mu nda y'umubyeyi ugakomeza akiri mutoya kugeza tubaye bakuru. Niyo mpamvu nashakaga yuko uyu munsi tuganira ku buzima bw'abana bato ariko tukibanda cyane cyane ku ruhare rw'abagabo. Nabikunze cyane kubona abagabo aribo benshi ahangaha mwiha amashyi rwose. Mbere yuko tureba uruhare rw'umugabo mu kwita ku buzima bw'umwana we ndashaka kubabaza akabazo gato. Ubundi uruhare rw'umugabo rutangira ryari mu kwita ku buzima bw'umwana we? Reka icyo ngisubize titire. Yego muzee gisubize rwose. Kwanza njye nitwa Stefano umwene rwaje kare. Mu kwita ku mugore we twavuze uruhare rw'umugabo mu kwita ku mwana ntabwo twavuze kwita ku bagore nubwo nabyo ari byiza. Nari mbyitiranyije mu mbabare. Uruhare rw'umugabo mu kwita ku mwana we rero rutangira umwana akimara kuvuka. Yego urakoze cyane muzee. Rutangira umwana akimara kuvuka ariko ndashaka undi muntu watubwira uko abyumva. Nta wundi watubwira igihe uruhare rw'umugabo rutangira mu kwita ku buzima bw'umwana we? Nge nzi ko rutangira umudamu agisama inda titiri. Mudugudu urakoze cyane. Ati rutangira umugore akimara gusama. Mwese niko mubibona ra? Rwose niko bimeze. Ibyo muvuga nibyo. Uruhare rw'umugabo mu kwita ku buzima bw'umwana we rutangira umudamu agisama. Ariko ndagira ngo mbongereho n'aka kantu. Uruhare rw'umugabo mu kwita ku buzima bw'umwana we rutangira mbere y'uko umugore asama. None se titire muteze yombi iyo umudamu atwite ko umugabo atangira kumuha indyo yuzuye hakamurinda imirimo ivunanye hakaririmbira inda ubwo si igihe atarasama mukorera iki? Igihe umudamu atarasama n'ubundi wamushakira indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo, wamubwira neza ukamutetesha kugira ngo murusheho gusabana, ukaba umwubakiye ubushobozi wowe n'umuryango wawe mukarushaho kugira ubuzima bwiza. Ugatetesha umugore rwose. Soza rero ndashaka kubaza abagore nabo akabazo kamwe. Mutuze yemwe badamu muri aha mwe, ni uruhe ruhare abagabo banyu bagira ku bana banyu bakiri bato? Ese mwebwe babitaho? Ni kuri kino gikino urunana turangirije kamakuru yo kuri no kane igenekerezo rya 2026 z'ukwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Twabwiye ko ONU yaraye yemeje ko ubucakara bw'akorera abanyafrika ari icyaha gikomeye cyakorewe kiremwa muntu. Mwumvise byinshi kuri cyemezo. Twabwiye kandi ko umuhari M23 urwanya leta ya Kongo watanguye kuva mu duce tumwe warigaruriye muri Kivu ya Aruguru. Mwumvise kandi ko mu Rwanda umushikiranganje wa mbere yahumurije abanyagihugu batewe umutima uhagaze n'ingingo zafashwe ku kibazo ca mutuelle muri ico gihugu. Mushobora kandi kuja kuruga ngurukana bumenyi rwa BBC gahuza miryango ariko bbc.com agakoni gahuza kugira ngo mushobore gusoma n'andi makuru atandukanye harimo nayo tubashikiriza mu buryo bw'ikibiriraho kuva kuwa mbere gushika ku gatanu. Amakuru kandi acishwa ku mbuga zitandukanye za Facebook, X hamwe no kumuhora wa WhatsApp. Mushobora gusanga ko ayo makuru yarahagariwe na Anne-Marie Niwemwiza. Muhinga bw'ivyuma yari Sharon Sheruto. Kwizana ryabo bose rero bafashije kugira ngo aya makuru abashikire. Bernard Bankukira nkaba ndabashimiye mugira umugara mwiza, umutaga mwiza canke igitondo ciza bivanye naho muherereye mu mpande zitandukanye z'isi.